Ki ialehkai Wushu jongko West Jaintia Hills District kila yok khur takma haduk sauplai tali. Hakabasan tali de ki takma ksiar. Kat pra tali ki takma rupa but arpo tali ki takma nong. Haka lumpung ialehkai 23rd Meghalaya State Level Wushu Championship arajar arpan rio. Yakani ka lumpung ialehkai lapan long da ka Meghalaya Wushu Association MWA but lapan kot yaka haka arpasantrik naitung. Ha Rajiv Wushu Hall Assam Regimental Center ARC Happy Valley Shillong. Ki ialehkai Wushu jongko West Jaintia Hills District kilawan hagakir dan kabaar. Halor kan ka jingyok khur takma ka West Jaintia Hills District Wushu Association ka ay kuble kirpang yiki principal kamtam yiki kmik pa kibala ailat yiki khonjung ki banya shimbenta hakan ka lumpung ialehkai bat baka senjok ka kitbok kitwyang ya barok kinong ialehkai bakin dangla ban ialehkai bha hagisingi kipor banwan.